tó bá fi nǹkan àkọ́sọ́dọ̀ tiẹ̀ náà wọn náà gbìyànjú torí tọ́lọ́hún àbọ̀ ọmọ ẹjọ́ ní bísíǹsì kan àbọ̀ra nǹkan àkọ́síbì kan àbọ̀ níbù. fi Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr tanazzalul malaa'ikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr bismillahir rahmanir rahim qul huwa Allahu ahad Allahu samad لم يلد ولم يولد Comment on a dit, mais où est-ce qu'on voulait vous? Don't lie now. Emma tiraille one photo, then she get there and do the one. Sorry for your picture. I'm not trying Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. صلوا على النبي الكريم. صلوا على النبي الكريم. صلى الله عليه وسلم. Bro, no space for here. They don't see. Make I go start with this for 5 minutes. Òun náà ni pé báwọn màláíkà bá dé tí wọ́n bá fẹ́ béèrè òun lọ́wọ́ ẹ̀ pé tí wọ́n ó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ la fẹ́ pọ̀ ẹ dàpọ̀ tó lé ọlọ́run ẹ jẹ́ kí إذا جاء المنكر والنكير أن يسألاني هي على حاجة رحيمة بنت أبو سدي وجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها أفرة من أفر النار وجعلها مع الذين أنعمت عليهم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم. Our destiny shall not be aborted. Please, we notice that you've been watching our videos without subscribing. We need you to subscribe and comment on our videos. Let's know what you think. Most importantly, please subscribe now. Visit Bua.com for the latest entertainment news.